Yeah, ngikhathele kusho nobuso kusho yonke into, but kunesimo la before ngize ngidlulise eminye imisebenzi umuntu abhizi ngayo nayenzile nakade yenza, including attending to the consultative meeting with abahlali base mhlambe ngaphansi kwamakhosi asematheni kaMandlakazi, inkosi ya Umlaba mhlambe nenkosi uZungu. Kunezinto engizothi ngifika kuzona, but kunendawo ekufanele ngiqalile kuyona. Ngi-concerned indlela ekwenzeka ngakhona e-ofisini nami elinye ngikulona i-ofisi leNgonyama. You know, izolo when I was called by amaphoyisa e-ofisini ka-General uKhumalo kwi-cluster, sizoba nenkinga. Today it's Wednesday, bekufanele ngabe kuhlanganiswe ukukhuluma phakathi kwendlunkulu because njengoba kwaziwa kunoqhekeko phakathi kwendlunkulu, and it was painful seeing iNgonyama esibayeni ngesikhathi sokwaba njengoba ade kukhona umyeni engena uMdolomba engena endlunkulu. Seeing iNgonyama mayingena esibayeni ithola mhlambe less than 20 people from umthimba kamakoti, abantwana bekho, noma ngabe siyakhuluma ngabantwana ngokwendlunkulu yonke, but kunabenhliziyo abasuke beseduze ukhuluma ngabantwana kazalwa nabo, abazali obabekazi obaba nomama nabanye. But into ebhlungu engidiscover endleleni kwenzeka, mhlawumbe ngizokuchaza kakhulu okunye mangabe kuqhubeka isikhathi ukuthi sifike kanjani la. Kuthe uma kufanele kuhlanganiswe lo mhlangano namhlanje specifically obuzobuthinta abazalwa kanye nendlula mithi qobo. Ngezwe sengizwa ngo Mr Faku, uFaku as EPA yeNgonyama ukuthi no, kuzofanele simise yonke into because iNgonyama ithreatenisho ukuthi kuzoyiwa enkantolo kwi constitutional court, and kuzofanele zime zonke ezinye izinto, and ngime kancane ngezinto ezithinta iPR njengokubekwa indlula mithi icela ukuthi ngiyenzele lezo zinto nokulungisa igama layo ezintweni eziningi ezenzakele outside umsebenzi ke bengivele ngiwenza ngokwendlunkulu ngokwe stakeholders office. So to an extent ukuthi inginike office ngaphakathi esigodlweni emashobeni, but ngesikhathi ingitshengisi office iNgonyama, ngibese ngisala no Mr Faku mhlambe engithatha through into eyenzakala e-office nokunye before nje okay iNgonyama inginike nama responsibilities ike yakusikaza ukuthi kulokuhlangana obekuzobe kuyizolo ukufaka ama stakeholders nokuhlangana okwayizolo, ay mageba kuzofanele sifollow sengawe eyintweni eziningi mhlambe njengondunankulu ngoba isekela ndunankulu likhona ekhuluma inkosi uChileza and isikhundla ebekade khona kuso umfundisi uThula Sizwe. So lokho ibizokumemezela emcimbini bekufanele wenzakele izolo. Now kuthe mayiphuma indlula mithi sihlele officeini, well we went to indawo leyo kulindela yaqhubeka ngizothi ukungilontsha kind of. There are people who were not happy, who were surprised, bacabanga ukuthi fanele ngabe asizwani or sinjani futhi bamangaza ukuthi ingibone indlula mithi is so happy to see me and excited iqhubeka ingena enkulumeni, kanti bona bacabanga ukuthi kunodonga phakathi kwami nendlula mithi as from izinto abayibukela from a distance. So kuqale kwaba noxokozela kakhulu because later that day ngithinto Mr Faku athi sayifikile nawe kuwe ezifana nezafika kimi, nginama video ngiqeda ukwasendelwa kuthiwa ngifuna neduze kwendlula mithi nani, but angikuxoxeleke welcome to my world. Mina ngilusiwe kakhulu, angifuna umuntu la endlunkulu abale ukuthi umntwana oboba mbambo bafuna ama Hawks kumanje they owe about 5 point something million, angaza ayithathe kuphi nobani million awuthathe kuphi,
abale nje abantu abaningi abalo umntwana Thulani ukuthi iNdlulamithi basusile eduze kwakhe ubala izathu kaBalaya bale abantwana umntwana basosuthu abagcina befuna ukwenza izinto ngendlela yabo. Baningi abantu ababalile umntwana uZeblon and others. And the way abekhuluma ngakhona, he was celebrating that usele kuleso space abantwana bebefuna ukwenza izinto ngendlela abenza ngakhona, and the entity ama-entities engonyama bekhuluma ngama-foundation angawazi nokuthi akhanda obani, uyisusile yonke leyo nto leyo. Entity ebikade ikhandwe uNdlunkulu kaMayisela, wonke lezo zinto uyisusile uqala kabusha. The foundations ukuthi njengamanje uregistile and ama-NPCs and uregister ne-NPC in partnership naye iNdlulamithi, as if yena is a partner with iNdlulamithi. Ayakokota i-G20, ayakokota yakokota i-G20 bafethu, yakokota since kuza lento ye-G20 ekenzakala izinto eziningi. Mkhwanazo aya ku-briefing press press conference ne wakhipha amafile uyazi ngithi usebenza nayiphi intelligent yemtshela, but the fact ukuthi yonke le steam sibuye America G20 manje banike le concept yokuthi niloku nikhuphula ama trend wenu ngendaba yama-Palestine. Hayi indaba ye-Palestine into encane ebafethu nayi G20. Umkhulu Khelo umuntu wabeka prophesizer ilona i-G20 kahle i-real rapture i-G20, distraction yase South Africa i-G20. South Africa kuzoba nezinto eziningi ezizoyenza, kuzoba namashintsho amaningi, kuzoba namasongo amaningi azoluzwa, kuzoba nezinto eziningi ebafethu idark years for umuntu omnyama. Already silambile but kunabantu ababaphukula, kunabantu i-act ebayenzayo. Umthetho ubuye America, thina siyi-private company America's benefiting next njengoba bazabe bahleli phansi nge-22 to 23 zaka-November. That's a real rapture for us, for black people. Umuntu omnyama kovuke lapho phakathi kwengubo. Ake nivukeni bafethu, nyekeni ukuthatha ama-trend. Manje seni-trend isinto eyi-1 nidiscussa nini ngale nto ye-G20 ukuthi lama-country 19 azolutha i-minerali. iJapan ifuna ilithium, abo-Russia abafunana nama-uranium namalona. Ngibona bakhanda ama-missile nabo-China, futhi China ithatha kwasa ne-Russia ithatha kwasa, abo-Australia zilapho 19 abobhekana ama-country alapho ayi-19 countries yiwo azabe asayina phansi ukuthi thina sithatha lokhu, India izabe ithatha ini ithatha ini Brazil ithatha ini, so bazo negotiate, so banika lama trend ukuthi vele nihlayelele ukudakwa, nibhema ama drugs, ni heavy sex, then i distraction yenu leyo, then bona bathatha big deal. Okwane imali ku useless, iphepha li useless, into ene value mineral. Anilwela ama mineral, anilwela izinto ezi serious, anilweli le ndaba ukuthi siphuma nini eAmerica ukuba i-private company. Cabanga si company nje senzele America imali. We muntu omnyama. Bathu bamudimu. Yazi bese ngithi ngisafuna ukukhuluma ngale zinto, but kuyangoza yangiwaka lento ukuthi udaki bambulele i-subconscious, bambulele i-conscious yakhe. Hayi bafitha ngisazi, yazi yini angisazi. Baninqamula ama-silver cord na yini, baninqamula ama-silver cord. Hey ngathi ninqamule nani, ngathi selifana noBhula vele akhipha i-silver cord ule komunye umhlaba. Vukani G20 yanokha yakokota i-G20. Then sihambe siyolanda eSwazini, then eventually izothi fall off indaba yomshado kaNdlunkulu uNdlunkulu ukaMayisela, because now she wants 50% of everything, and no, we can't afford to have him take 50%. Ikhona indlela ekudilwa ngayo nakhona ababhizi ngayo nabameli.
and then we'll have to facilitate indaba yokolanda uNdlunkulu yokuqedela inkomo zakaNdlunkulu uMawewe but usahlanganisa. And my other concern was that lezi zinto ekhulunywa ngazo akusize zanombani, akusize izinto that it can be facilitated by strangers, izinto zendlunkulu. Indlulamithi inabazali, inama siblings noma ngizothi inamafowabo nodadewabo, and moreover they are extended members of the family akhona. Now it really concerned me, and okay, then wadlula wakhuluma ngendaba yokuthi kunobukhosi bakaMncube okuyibona ekufanele umuntu esebenze ngabo ngempela, like AfriForum is interested along the coast and ngale ngako St. Lucia and other places. Ngithi mina kade nginaba bakhwanazi, and sikhulumisa lolo daba because indlela eselithatheke ngayo lizokwenza izimo zibe worse entweni esibhekene nayo, but isakhulumisana. Same night kade khuluma zonke lezi zinto, spent the whole day sisakhuluma kungene lensizwe enye khona esebenzisana naye officeini, avula isikhwama amchomele ngemali sesikhwameni abesiphethe yabo lezi zikhwama zalaba abafowethu laba basuke befaka into ezincane phakathi ezikhwameni zabo. So avule lo acele imadlana encane, athi avule ayithatha, yes, there's a lot live vele khona, like yabona kube lula to talk about that. Ayafaka isandla lo aphume no 200 rand njani yabo, athi ngisazokunika ikhona lento, don't worry yabo. Then we went back to the office, master office in Ben. He took me through the amaphupho ke njengoba ngisho ukuthi isekuthathiwe nama maps by AfriForum fanele khandweni kuphi la within the yard na yonke into. And before Indlulamithi ihambe icele to beef up security, ticela mntwana afaka amasosha la, amasosha akade isigodlo, because lento enziwa abakhwanazi iyathusa. Ngiyezwa ukuthi hayi uya eziyaqina lezi zinto bathi bazoya enkantolo. That was before baye enkantolo, but bazoya enkantolo. Okay, I took the instruction ngokujwayelekile. Then later that night, around about 11 ebusuku, he sent me the message Mr. Faku athi Indlulamithi ithi bewuthini la, ungisendela ivideo kuma-video amadala, ithi bewuthini la. I didn't entertain the message ngimzive. Few minutes after that ngisendela umntwana Thulani message ebithi ucela ukungibona. Athi ithi Indlulamithi icela sikhulume. Okay, ngiresponde to umntwana Thulani ngithi no, ngizobe ngikanongoma by 7 AM singahlangana khona. Send a message athi no, angihlali kaNongoma, kuzobe ku late, I mean kuzobe ku too early because ngisuka kude. Ngithi mina okay, then u10 at least ngizokulinda because fanele ngihambe ngeofficeini ikhona emashobeni. Ngithi ngizokulinda. Athi okay, ngiyathokoza ndaba ezithi hayi sivumelane. Indeed by 9:30 umntwana Thulani ubesefikile la besithe sodibana khona kaNongoma. Or before that ngitshele uMr Faku ukuthi hayi ngizodileya ngisazobona umntwana Thulani. Athi I know ukuthi uzothina umntwana Thulani, I know ukuthi uzodila nami, uzokhuluma ngami nani. Athi kodwa ayikulungile sokhuluma uma ufike officeini. Athi but usaya lapho sekufika amaphepha okuseva Indlulamithi alethwa abakhwanazi, and isima sikho right. Bese ithi mina I know ngizofike ngiwabona mangifike officeini. Athi no, it's okay sokhuluma masifika. But he wanted to engage more ekuthenini ukuthi ngilindeleni from umntwana Thulani uyabo. Ngithi mina I know sokhuluma mangabe sengifikile officeini ngimchitha avele nginakho ungafuna ukukhuluma efonini whenever ngikhuluma izinto. Nangempela we met with umntwana Thulani, and umntwana Thulani athi no, ingonyama ithi icela ngibone nokuthi ngizwe ukuthi uthini umhlahlandlela indaba yokusebenza
futhi ngiyajabula ukuthi kunezinto ozenza nengonyama because bese sifila sidelined ngoba ufako uthi akucaci ukuthi ngenza muphi umsebenzi. Uma kuthiwa ngu-spokesperson wengonyama kugcina ey'ntweni lezo engisuke nginikwe zona, impilo yakhe personal ne-personal office nezinye izinto angingeni kuzona. Now I'm confused ukuthi yini kahle kahle kufanele siyenzile, but you are glad ukuthi umntwana ukhona and sicela usifacilitate kwandaba ukuthi kufanele sizazi simiphi to an extent yokuthi ingonyama yangifonela ngise-airport kuyiwe Dubai yangibuza ukuthi hawu ukuphi Makeba. Ngathi mina ingonyama ebikade ifisa ngisize ngani, athi no ngiyahamba ngubona indawo, akazi noma basebebuya noma bebehamba but they were at the airport. Amangazo ukuthi akatshelwanga ukuthi ingonyama iyahamba eDubai noma kwenzakalani nakhona. Kubuya sekubuya namacala kuthiwa umntwana ubo kaMbambo usedla imali eningi uhujwa ama-Hawks and zonke lezo zinto. So bese thi mina Makeba ngiyojabula uma sesizokwazi ukuthi sazi izinto ukuthi before zenzeke we plan together, sazi ukuthi yini kufanele yenzeke bese sikhuluma nakho. Sengiyayifaka nje ngiyadlova mina, ngifana nomuntu oxoshiwe, sengisebenzele King Cetshwayo nabanye nje abantwana. Athi kwakhona nje ukuthi indlunkulu inomgcaco wengonyama. Kunabantwana abaxosha, kunabantu abantwana abavimba athi umntwana Gibizizwe, kunabantwana abaxosha abantwana bayithola bengaphandle kwegate kakhangela ukuthi kanti sibhekephi ezindlunkulu sogcina sifikaphi. Yabona nje ungababona abantwana abaningi yibo fakulaba sebecabanga ukuthi kukubo kaZulu indlela abenza ngakhona. Can you please facilitate indaba yokuhlangana? Ngithi indlula mithi ngimtshela ukuthi indlula mithi bicela ukuthi kwenzakaleni. Athi ngiyathokoza nje nokuthi nikhulume naze nafika la nikhuluma khona, you are okay. Kushuthi sesizoba right. Ngiyakwazi ke ngikwazi kudala imisebenzi oyenza noma ngeke ngisho manje noma usakwazi ukwenza izinto zenzeke, but we'll wait ukuthi usidibanise ngoba kwamanje angazi ukuthi ngenzani kufako. Kodwa umuntu uthole senkingeni abhekene nayo kumanje. Ngeke ngafonelwa nabasebukhosini bakaMkhwanazi nasebasemancebeni ngibatshela ukuthi angisazenzi izinto zengonyama ngoba ngizazi ukuthi yini umsebenzi wami yini ongesiwo umsebenzi wami. So but ngizozwa ngomntwana then isihlale ke siplanele the event le ngikhuluma ngayo ebekuwukuthi okay Sunday fanele umuntu aye eMtubatuba then kwimbizo ekhona nokubona bakaMncube nabakhwanazi. Again on Monday bekufanele kuhlangana ama-stakeholders, then on Tuesday kufanele kuhlangane okay kunomcimbi lo ingonyama ebikade ithi izongimemezela kuyona izondunankulu, then on Wednesday abantwana abahlangane bonke. So i-responsibility yami ukuthi angibalande. Athi ke enye into ngaphandle kokungazazi ukuthi silephi, yabona indaba ukuthi abantwana basosuthu bathi yonke into yenziwa yibo kuqiqi ba-organize baqhama sebememezela umshado wengonyama. Sekwenza ukuthi ke indlunkulu ingazazi futhi ingayiboni ukuthi yona ikuphi kuleso space. But ke again njoba ngisho ukuthi ngiyathemba Makeba wena ozokwazi ukuthi usilekelele kulolo daba. Hayi okay. Bese singena kwi-business of the day engangicabanga ukuthi mina athe mayiqhubeka umntwana ethi mina ngicabanga ukuthi kushuthi ingonyama bekhuluma ngakho ama-preparations ale mcimbi engeke ngiyibale elandela after that, but they are that critical, they are that important. And ngaphezu kwakho konke kunezinto ezithinta yona indlunkulu ekufanele ngabe bekade beyibona baziswa ngazo benikwe zona, because even into yokuya kwi-strategic planning and also ukuthi baye kuma-portfolios afanele ukuze basebenze ibizo yenziwa umhlahlandlela wa this Wednesday. Abantwana-ke were concerned abanye ukuthi ngeke babizwe nabantu bonke. Yebo abantwana basendlunkulu bakhona bahlukene baningi, kunabantwana abakhulu nabo kufanele bacelwe bodwa ukuze bakhulunywe ukuthelelana amanzi beyibo bodwa, hayi bahlanganise nomuntu wonke. Again abantwana bazalwa nendlula mithi
amazinyane embube khotheme azalwa nendlulamithi, abazali engaba indlovukazi ezizala indlulamithi, nokungaba obabekazi nobaba, mhlambe nabantwana abezilo ezihlehlayo ukuya lapho abantwana bezilo zakadla amahlahla nabanye, mhlambe ke nezindlu even after that, because indlulamithi ifike la ethi khona without ifamily yayo ayisilutho futhi i-prepared, but i-take notice ukuthi kunabantu bebemendleleni yalokho. Can I facilitate that? Moreover, ibifisa ukubuyelana nabakwabo bonke ngokuhlukana kwabo, including uZonda Magwala, uSimakade Samajosi, ebekuyi-responsibility yami ngaphezu kwakho konke, kanye nabo umntwana umbonisa abawobaba bayindlu indlulamithi, of which-ke zikhona izinto ebeyikhulumisa ukuhamba kuyalapho, ebekuthembisa and kuthatha ishape into ekufanele yenzeke. Kodwa futhi abangayikhulumisi because kuthiwa kuyiwe constitutional court, abeyikhulumisa because he felt ukuthi even if indlulamithi ibinama issues na kuba ngesihlalo, but ugqoko saselodwa eNdlunkulu ufanele kuzwane. We once tried that ngesikhathi kusahanja nje inkantolo kuyiwe ePitoli ukuthi kubuyiswane through i-facilitation yendlovukazi. Okay, wahlala umhlangano wokuqala at the time abantwana abantwana bakakhangela abazalwa kanye nayo indlulamithi bekusaqala ukuthi kwangathi baphambene at the time, bahlangana babekhona abantwana bakofihla inqindo, umntwana uThulani, abantwana nje mhlambe abantu abaningi ababazile abaseduze kakhulu nendlovukazi namazinyane ebekunga-extend kwamanye ama-members of the Zulu royal family. Kwahlangana uSuthu, wahamba kahle umhlangano, kwashoda indlulamithi kuphela, and isicelo sasithi kucelakala ukuthi niye khona kwindlulamithi bisasesigodlweni ondini, kukhona uNdlunkulu kaMayisela at that time, ukuze kube nayo indlela ebheke ekuthuleni. Again, ngesikhathi kukhona umfundisi uThula Sizwe, i-priority kwawukuthi aka-facilitate indaba ye-peace, but instead kwahlukana kakhulu kunakuqala. Nezinye zezinto engama-responsibilities ezithinta ukuba khona kwendlunkulu nomsebenzi owenziwayo khona. But then finally, after ama preparations nomntwana Thulani wezinto that we need to do, because kimi ufike ethi indlulamithi ithe akangibona, senze ama-preparations nokuthi kufanele khishwe ama-invites, he's going to draft ini kulokho kulindelekile ukuthi kwenzeke, ngoba kuqalelwa ephejini elisha nje yonke into eyenzakalayo. Kuthe mangifika kufaka athi bethini umntwana, before ngifika angifonele, I'm sure sengiqedile nomntwana, vele ubekhuluma ngami, bethini ithi mina no, he raised ama-concerns endlela ekusebenzeka ngakhona, nanokuthi he's hoping ukuthi njengoba si-prepare lokho esikuprepare-shelayo, by that time wonke umuntu uzobe ezazi ukuthi ama-responsibilities wakhe aqalapha agcina, because now he's even confused kwayena umntwana, nabantwana abaningi abagcine bephuma bengazi baphuma kanjani, nokuthi kuze kuthiwa kuvinjwa abantwana physically kakhangela amankengane ngesikhathi somcimbi wengonyama. Then aqhubeke asho khona ukuthi hayi bengazi vele ukuthi uzokhuluma ngami nje, yazi ukuthi bingami leyo nto, ayikho bengangifuni phela wonke omunye umuntu, but hayi mina ngi-right, ngizoqhubeka nezinto engizenzayo, dala ngizilwa lezi zimpi khona. Bese lithe lami mhlambe kuzofanele siphinde sibheke ukuthi ubani njengoba sithi we are going to go for a strategic planning nje. Ake siqale sibheke ukuthi obani the support offices of course esiwaziye ekhona anabo obani, role yabo iqalaphi igcinaphi. Yes, there are things that I'm expected to facilitate, kunezinye ikhulunyiwe indlulamithi nekulindele ukuthi ngizenze, but
uma soqalela kwi-page elingekho right, especially because there are things that need some people to have an institutional memory. Mhlambe mawukuthi indlulamithi engabathembi bona, but ifamily at the end of the day, if kukuthi bikusho ngenhliziyo emhlophe ukuthi akuthelelana amanzi aqhutshekwe kusebenze, I'm sure you'll appreciate to see family njengoba egcine ethe ucela kwenzeke. So can we facilitate that? Ikhona kuyi priority. Ngiyakuzwa konke okunye okukhulunywa ngakhona. Can we facilitate that? Because ngenhlahla nje obusho ukuthi abantu bebonakele eduze kwendlulamithi nabakade beyonisa nade bedlale ngayo nabenzani abasekho eduze kwendlulamithi. Ngenhlahla uthi they were not family. Wayesechaza as if he's got a special relationship nabathile ngaphakathi endlunkulu, so his word is final. He knows ukuthi abamfuni but akanandaba kuyaphileka. Then singene kwi-topic yendaba yakamkhwanazi, nokuthi kunama allegations ukuthi indlulamithi kushuthi there was money paid, yikho kugcine kunezimo ezinjengalesi egcina izoqhatha isizwe. Athi hayi ungazinaki kwalezo zinto, izinto ezikhulunywa abantu nje. Yebo khona ya angeke ngize ngene kuma details, but ba right labo bantu. Okay, what do you mean by that? Because those are serious allegations, and whoever ekhulunywe ukuthi there was imillion elifike nabaka Mncube ukuze banikwe isikhundla sokuba yiso nakho okuyiso okungaqedile ukuchaza ukuthi kusho ukuthini. Athi ngaba entertain labo bantu la, ziningi zidala izinto ezikhulunywa la ekhaya ngezinye izinto nangathi izinto ezingekho. Okay, I'm observing very closely and listening very carefully kuyo yonke into ekhulunywa ngayo. Okay, let's get on to work. Asiqhubeke nento esiyenzayo, into enye nenye sobuye siyibone. Now ngiwumuntu osebenza naye ke la very close up until that day lika MEC uRoger. Or before that besikade silindele umasipala waNangoma, ngaya ngiyocela umeya nabo ngakufika ofisini la Mayor uZondo wakhuluma naye ukuthi kuza ama stakeholders on Monday. Kungayiphutha ukuthi umasipala okuyiwona ohostile, yes, the side lasemashobeni sikhuluma ngoPhongolo, but the other side is uNongoma, okuyiwona ohostile kuze kufika abantu bokuhamba bengekho ndawo bona, because wonke umuntu ubuyisela izinto in place. Hayi bajabulela ukuthi hayi baya invite bazofika bangavimbeki yini ngakusasa appointment ithi kusasa. Then umeya fonele uMM uMnguni same time, efuna ukucheck possibility ukuthi kungakwazi ukuthi kuvelwe kusasa, especially because they didn't bring a gift yendlulamithi ngesikhathi kunomcimbi endlunkulu. So sekuyithuba labo, because they've been trying for the past 2 weeks through Mntwana uSimphiwe kube ngathi kuyathembisa but kwagcina kungasalunganga. Then ngihambe ngibashiye ngishone khona esigodlweni, and ukuthi ngafika uMntwana uSimphiwe sebikile ukuthi owangibuza umeya ukuthi abuyeleni kuMntwana uSimphiwe mayelana nendaba ukuthi uzofika bazofika excuse me endlunkulu. Ngithi mina mhlambe kuzosiza ukuthi ake sihambe ngohlelo kuyilona engize ngalo, ngoba angizazi inhlelo zayikade yithina. Athi I know it's fine, kushuthi sofika kusasa. Ba check isikhathi, ngithi I'll confirm isikhathi mangifika esigodlweni. Ngifike nangempela ngibakhulekele ke, mangikhuleka ngithola ukuthi uMntwana uSimphiwe sebakhulekele kuqala, wabala nokuthi abantu abasegcekeni sebezokwazi ukuthola ama stipends through EPWP nezinye zezinto abayibalile. So balindelekile ukuthi bazofika ngaleli langa ebesivumelene ngalo, mina bengazi ukuthi sivumelene ngalo. Ngibafonele ngasame day abazofika ngalo, ngithi ngoba kusanezinto ezenziwayo, ngicela besuke after 2 at least kamasipala. Nangempela sibalindele hayi bazofika hayi begcine bengafikanga kamasipala. Ngakusasa kube nohlelo lolengilishoyo la MEC. Then ngiqale ngi-approach ama bodyguard endlulamithi.
la presidency uxolo mntwana sicela ukwazi ukuthi laba bantu abaphithiza egcekeni abaphithiza la esigodleni bawobani kwenzakalani ngithi mina konje wena mfo wakithi ngabobani bafika about hayi uNdlovu nethimba lakhe abahamba na from presidency no ukuthi sizoba nenkinga no akubalekile kuzofanele bavethwe labantu uzovela verify izinto zabo ngathi awusho nchwenjweni usha abantu abavethwa almost every day so but the problem who's going to vet bona ngiyanizwa and I understand ukuthi nizoba ne concern nge security but mina ngi-approachwa yinina kanti nina angithunyiwe yinina ngakungcono kube kuthiwa indlula mithi ishilo ukuthi ithini yona then siqala ukukhuluma kusukela lapho but other than that ngicela ungaphenduli kulokho enikushoyo mina ngizokwenza lokho engikuthunyiwe kuphela hayi nangempela be-assessa abak-assessayo already bese beqalile esigodlweni benza bakwenza engengize ngikuveze because izinto ze-security lezi esikhuluma ngazo hayi iqina nje inkulumo phakathi ngithi mina mhlambe omunye umuntu oke wazizwe ezinye izinto ukukhuluma indlula mithi mhlambe benga-checka noFako ubani uFako sokhuluma noFako ubani thina sesina 3 years sikhona la ngeke kufika abantu befike sebehamba phambili asibazi bawobani kade bekuphi sonke lesikhathi naze nabantu besilisa nakhulumisa ngenza example nje ngathi nakhulumisa okwemuntu wesifazane osaliwe uma wengane athi ikuthatha phi indoda ukuthi ishado omunye unkosikazi ekhona yena uyabona abantu abengathi bagada umzila like that that's the example that I used balwe nje okuserious impela ngithi mina ake ngiqhubeke nento engiyenzayo ngisuke ngihambe ngiye le office okay indlula mithi at the time ibisase busy nabo ABC ngibalinde baphume babone izipho lezi elethelwe ngonyama namaguqa la bafike nawo abebekhonza ngawo ngisale ngibuyele ngene office ngilandele umshumayeli umshumayeli khona lapha obeze ngodaba labantu laba bama-truck naye akhuluma udaba labo we've posted it akhuluma udaba okunye kugcine kungazwana abuyo Mr Fako later ingonyama isisesigodleni athi mntwana ngicela siphinde sikhulumise lolu daba sengifile ukukhuluma la yabo selokhu ungenile there are people who are sending messages like nobody else's business ufunani lo lapha kwenzakalani and angikwazi ukuyikhulumisa lento because ingonyama eshila ngazi iqalaphi igcinaphi mina ngizokwenza ngikutsheliwe but isiqala ukushoba lento can you stop the process yale event ya Monday ama stakeholders mhlawumbe ukumise nale yokuza kwabantwana ye process yabantwana ngithi mina there are things that you cannot stop le yabantwana yokubonana kwendlula mithi nabantwana nokuthi ihambele abazali bayo igodlo abashiwe khona umdlokombane kuzona ngoba abazali ekugcineni indlula mithi ngonyama but ukufika kwindlovukazi usuke ifike kwindlovukazi nabafowabo nodade wabo well khona kuhlelo umuntu abelihlelile khona ibisike yaya kadla amahlahle ngonyama now sihamba sifika la engizwa sekuthi amaphoyisa uFako uyangiphika okay kube nohlelo lifanele lihambele eMtobatoba bebazi ukuthi ngeMtobatoba ngihambe ke phambili mangifika sidibane kamkhwanazi masidibana sihlale nje nenkosi nabafowabo no auntie sikhuluma noNdlunkulu ozala yona inkosi masikhuluma inkosi ikuveza ukuthi ngendlela ephazamiseke ngakhona abakhona zibaya bezama ukuthi bafike bavinjwa uvinjwa kwabo kwenza ukuthi izinto ibe worse not ukuthi bebeqondile ukuthi bafaka ama court papers ngoba bengabuhloniphi ubukhosi njengendlela esibeka ngathi ngabe kufana noku-undermine inkantolo yamakhosi yesintu ukuthi kuze kugcina khamba kofakwa nenkantolo moreover mhlambe iprotocol doesn't allow ukuthi kungathiwa bona babophisa ingonyama or bathi ayixolise or ayihoxise amagama ayo ake siphinde sibuyekeze lento ukuthi mhlambe what was the intention yabakhwanazi regarding lenkulumo so that sizokwazi ulifacilitate ngendlela
inkosi ke raised indaba yokuthi there are so many things ebingekho happy ngayo ngoba it sounds and it looks like whoever abathunyelwayo abasuke bekhona ingonyama ekhuluma ngathi ingonyama ikwenza ngababomu ithi yabalaya abakhwanazi. Into ebhlungu ukuthi ngolesithathu kakuthelelwana ngayo amanzi amakhosi efikile bengikhona kusho inkosi uNtokozo yabakhwanazi bengikhona. Or then boom ngolesihlanu indawo yabakhwanazi isibhekwe umncube. So besifisa ukuthi akumiswe konke okunye khona ngesikhathi kufikswa lezi zinto ezenzakalayo. And into ebhlungu ingonyama athi uShamase bekuyiyena inkosi umkhwanazi kwabafo ababili ubaba omncane ubaba omncane bobabili noma ubaba omncane nomfo wabo inkosi bekhona. Indlulamithi batshele emadlebeni ukuthi ezindlebeni ukuthi umncube abasemancubeni bafike ne million. Bese lithe lami usho ukuthi indaba ezethu kube kuthiwa indlulamithi biyithatha njengemali yebribery ukuze kwenzele kokusho ibiyokusho kube kuqondene nabo yini abakhwanazi ukuthi kufike imillion kuyona. Yathi in as much as I would love to believe you ndaba inkinga yami izinto eziqhubekayo eshoyo. Bese lithi lami ngiyocela abakhwanazi beyojika kwindlulamithi bengezwa nge-third party ngoba ziningi izinto engizwile engeke ngikhulume ngazo sengikule ndawo engikuyona, but bekungakuhle ukuthi nizikhulumele siqu, inkosi izikhulumele siqu nendlulamithi. Yebo siyaya khona embizweni kodwa mhlambe isiphakamiso esinye besingaba khona ukuthi enkulumeni ezikhona ake kuthiwe siyocela abantu ke kungaqhubeki lutho okunye up until kuhlalwe ingonyama ikwazi ukuhlala nabasemancubeni nabakhwanazi kulesi sikhathi. Mhlambe lokho kuzokwenza ukuthi kwenza isimo sizinze kuqala bese kuqhubeka kokunye, because enye concern yabakhwanazi bekuthi abakamncube ngaphandle kokuthi bathi bazibiza ngamakhosi also bathi bahambe baclaim izinto sebeyahlalisa nezigungu nabantu egameni lokuthi bamakhosi kuleya ndawo ekuyona. So yonke leyo nto leyo izosusa esikhulu isibhicongo nokuthi ke umntwana mayisazobabona bakamncube uzobabona why should we entertain abakamncube khona. Ethela umsebenzi kusukuthi fanele uze wonke amacala story, but okwamanje mhlawumbe ukuya embizweni ngokulalela nanokuthi bona abakhwanazi kuqala becelile ukuthi ake balekeleleke ngoba indlebe zabo bayashayisa noma sebefile beze bafika kwagcina isimo singabi sihle kwagcina bethatha inyathelo ezinye. Elami ke lethi mhlambe bekosiza ukuthi kuqale bekhulekele ukubona indlulamithi moreover baphinde bahoxisa amaphepha bawafakile enkantolo ngoba awukwazi ukufike uthi ufisa ukuthi likhulunyiswe komkhulu udaba bese uphinde futhi kuba nama court papers. Bathi mhlawumbe ukwahoxisa ama court papers ngeke usilekelele iyona into backup should siba ne problem phela kusho ukuthi kuyaliwa uma khulunywa umhlaba wababa omkhulu fanele sulwe so defend. And my concern ke kuyo yonke into ngokuyilalela from ama side nebivela kona bekukuthi kuzoba nezinkulumo ezihamba zithi shuthi indlulamithi yathengisa ngomhlaba ngoba igcine ukuthi uyimukela imali engange-million. Uma ukuthi kuwelana kwezinye indlebe inkulumo ngoba inkosi yayisho iqinisekisa ukuthi ikuzwe kundlulamithi qobo ayikuzwanga ngomunye umuntu, even though bengisamile ekuthenini ukuthi if ukuthi be-understand ukuthi i-bribery indlulamithi bingeke ixoxele into enjengaleyo ngoba ibikhuluma ikhululekile futhi ikhuluma indlela akuveza ukuthi bekhuluma ngayo. Now sekuhambayo kuze kufika la, then since that time ufaka ubhizi ungisendela ama message ngigcine ngidecide ukungawabheki, but into be concerning more than anything else ukuthi there are things ezigcina zisibhekise ehlathini because
mhlambe outside into ye-institutional memory, because okuningi ubekade kubuza kimi ukuzazi ukuthi uzodlula kanjani, kukhona sokusebenza kanjani, senze njani, usestakhe kephi nanani. Ziningi izinto ezikhulumekile ezinye engingafanele ngempela ngisikhuluma. Ngikhuluma lezi ngoba mhlambe iham yakhona ne damage yakhona is very incane kakhulu, but I have to ukuthi ngidlule through that. Kuhambe kuze kufikeke la ukuthi ngesikhathi sikhuluma nanendlula mithi ukuthi kubhekwe enkantolo uveze ubhlungu anabo ngaleyo nto leyo, kodwa futhi bese thu uMr Faku no abameli have taken ama court documents and they've advised ukuthi indlula mithi ayingakhuluma indawo kuma public space noma anything up until kudlule into ye constitutional court, and nama gatherings ingabe nawo na yonke into, and also ama court documents abakhwanaza afikile abazowa challenge. Akhulume ngezinto zabongonya ama transport ngoba indlula mithi bibuza ukuthi udaba lakhona lilungiswa kanjani. Athi uMr Faku isihambile indlula mithi ama incidents ahlukene, insuku ezihlukene zonke lezi engikhuluma ngazo. I'm trying to sum up idore zami. Athi kuMr Faku no izosihlupha le ndaba yokuthi kuqalwe ngendlunkulu kuqala, asiqale sibone ukuthi izinto ezizenzayo ziyangena ezikhaleni ngoba bahluphile abantwana basendlunkulu. Yikho ngithi ake sisuse yonke enye into siqalele ku slate clean, and achaze ukuthi indaba yengonya ama transport uzodileka kanjani nayo. Well, engengene kuma details because mhlawumbe imbuzi leyo esengagcina laba kufanele babhale exam basinike inkinga khona. And again akhulumise indaba yokuya e-constitutional court, but what I gathered in between, the more there are things that delays indlula mithi freedom or ukhuluma noma nokusebenza, there are things that are in place, or kunezinto abantu bebefuna ukuthi setlishe engathi ngaba ne disorder, because the more kuba ne order, the more kunabantu aba exposed to that space, kunabantu izinto zabe baphunyukayo. You understand? And kwayena siqu Mr Faku, he told me about the entities akawarejistile, kunezinto akatshela ukuthi zithinta mina, sikwenza kanjani ukuthi zingene ku rightful entity azonginika ama document azo, enye yawo ayiregister nayo indlula mithi. And le ndaba yama spousal offices izohlupha because ama spousal ahlukene ekubalwa ondlunkulu ke, because at the time indlula mithi khona sasikhuluma spousal office kukhona ondlunkulu mawewe ngaleso sikhathi, futhi kuzofanele kusetshenzwe imisebenzi ethinda bona ethinda undlunkulu hayi bona because undlunkulu nondlunkulu nokwakhe. Kunezinto that I felt ukuthi no, we need to go back to the drawing board. There are things ekudinga ukuthi siphinde sibuke ngelinye so. Kunezinto ekuzofanele the likes of Mr Faku kufanele kuhlalwe phansi likhulunyiswe udaba lakhona, because it sounded like there are people who are behind the behavior, who are behind ukuqinisekisa ukuthi there's no order akuhlangani, and kubhacwa ngesihlalo nomhlambe nokungaboni ngasolinye kwesihlalo nokuya enkantolo and what not. And into bithi uma ukuthi mntwana bebefolose ngawe bonke abombango wesihlalo, no batshele phela ukuthi ayisahambi lenqoli yephambili kulento bekade kufanele ngabe yenziwa khona. So okwenza ukuthi icase ethinta uzonda magwala necase ethinta bomntwana umbonisi, because they were told ukuthi even abameli abasiza nabo umntwana umbonisi abameli abafika nami abameli bami. So lokho nje kukodwa, can we fix those things? But okungenza ukuthi ngize ngigcine ngikhuluma indlela engikhuluma ngakhona, ngibone sizoba ne challenge. Yebo bacelile nobo umntwana uthulana ukuthi sicela ukuthi ulifacilitate lo daba lokuthi siyalikhulumisa lo daba, siyahlala. There's a platform ekuyona because indlula mithi isuka ihleli izwa ngabantu okufanele kwenzeke okuyibona abahlangana nalabo bantu
West, it's like the office is new altogether. Akekho on a institutional memory kwakhona ukuthi kwakuyini reason yokuthi kube sengathi uPremier uyanqaba nemali indlulamithi kufanele ihambe eDubai, yet incwadi ifike manje ntambama indlulamithi kwakufanele ihambe ngasame day ntambama. So it's like there are things eziyi sabotage ngamabomu between the entities, bese kuba nabantu ababasondeza bona ngokwabo, like abosasol bafuna ukukhuluma ilanguage abayikhulumayo, like it's like there's ilanguage ye-business ekhona ngaphakathi, compromising even kwayona indlulamithi ngenxa ye-interest e-personal, nabantu abagcine beyisarandiwe bakhulume ngokuthi omota bona babazi nje bene-interest yabo ne-business bengabazeli okunye futhi bewosomathuba kuzona, including kwayena uMr Faku okhona okhuluma lolu daba. But they are hoping ukuthi ngizokwazi ukulifacilitate udaba kukhulumiseke lisebenze ngendlela ekufanele sisebenziseke ngakhona. But bakhuluma ke nangeyimali eyifikela kwezandla eyifikela kuzona bese indlulamithi idrive uyiswa la yiswa khona ngenhloso yokuthi ba benefit, and indlunkulu must be away from everything. So nginomsebenzi uyangisinda, ngiyacabanga ukuthi ungisinda ngisho ngikhuluma njengoba ngikhuluma. Nginomsebenzi ke onginike i-challenge ngalendlela ukuthi he was saying they are decampaigning him, but by the look of things he has been decampaigning indlunkulu. And athi ke ngiyazi ke ngizwile ukuthi awuna reverse, ushona phambili uzoyenza lento ekufanele uyenze, like so it was like he's trying to recruit me for his own space, ngidlalela team yakhe because yena useyedwa manje ngenxa yezinto ezinye izimo egcine zenzeke endlunkulu. But ngithi angikukhulume lokhu ngoba shuthi umuntu uzolokho esebenza kanzima esebenzele ebuyele emuva. Mhlambe ngesinye isikhathi ngiyokhuluma ngiqale ngibuyele emuva ukuthi yonke lento ye process yomsindo wesihlalo and the procedures and everything, mhlawumbe abantu bazokhumbula ukuthi ngiqala ukukhuluma bengakhangela setting up i-office la kakhangela uma ngabe nje kusanda ukukhulunywa indaba yesihlalo kusukwa ekhothameni kwengonyama naku emaweleni abekade nemsindo kuhlala ubuhlalo obukhosi. Ngiyakhumbula elinye ilanga ngicishe ngiboshwa kakhetha amaphoyisa, the very same maphoyisa this time agcine esekuthiwa kwawona ke asehlehliswe ipresidency. But ngibalula ngamabomu lezinto angingenile kuma details azo, but ngithi angi-highlight nje ngithi clean kuzona so that everyone will sebenza umqondo wakhe around the space nezinto umuntu abhekene nazo ukuze sazi ukuthi how do we move sisuka la sisuka khona, nokuthi indlunkulu the more iqhela it's the more bayophapha mayilikila kungasekho lutho. Ngiyazi ukuthi izinto engiyimentionile abaqondene nazo they understand ukuthi zisho ukuthini, but this is of a great concern kuyo yonke into esingabe sikhulumisa nento esingabe sikhuluma ngayo. Angithokoze kwabesile, mhlawumbe ngizoqhubeka ngesinye isikhathi sengilikhulumisa ngenye indlela lolu daba. Ngiyathokoza. Bye. 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 I-office enginikwa ingonyama. Bye. Ingonyama ithi angihlale lapha esitulweni ngoba mina ngihlala phansi. Bye. Besakhuluma ngonyama ngabeze ukuthi sizofana amasili ngoba cishe indaba esuke izwakala next door uzothi usahleba le phone sokuzwela. So sofaka nje amasili nje. Bye. 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 Siyathokoza. Bye. You're not responsibility. Bye. Bye. I sengiphewa umsebenzi baye. Ngiyathokoza. Oh, ngiyathokoza. Cela ukusale sengithinteke isandla ezekhanda ngalelo lenkosi ukuthi ngelunga ekhanda kungona isandla maka. Bye. Bye. Ngiyathokoza. Ngiyathokoza baye. Bye. Bye. Ama-royal guards engonyama i-uniform egcine ishiwe omdala bayazi bayebenze njani, bakhona odade nabo bayingxenye yabo.
oza kwabo-ke abanye basemasosheni ingonyama yabafaka nge-1-to-1 batrayina base beya kwi-aviation kusho ukuthi ingonyama uma isiphuma iphuma ngaphandle kwe-country nje ihamba nabo ibona upresident uyasebenzisa bona qala bese laba abahlobo kusukela lapha abagqoka ikephe ey'bovu nezimnyama ilaba basemayini abama-truck engonyama la afikile abafike bazeka ingonyama baye ngithokoze kakhulu ngithokoze kakhulu Mageba baye nabesilo ngithokoze kakhulu ukuyisibusiso nje esikhulu ukuqhubekisa nokuhamba nomsebenzi woqalisa lesidala baye ngoba negama liyasho ukuthi lingayisusi iy'khonkwane ey'suswe ngoba baye izibusiso kini okuyinto ebengithe kumele ukuthi siqhubeke nayo ngoba sinenkinga esifundeni ngoba nibona nje ngathi inenkinga emnyangweni wamaphoyisa nizwa kuthiwa umnyango lo obheke ukubulawa kwamakhosi ngoba iyona nto ebesinenkinga nayo kulesi sifundo ukubulawa kwamakhosi nokuxabana kwey'ndoni sigcine sekufike ekutheni isifunda kungabi indawo ephephile ngalokho kwasebonakala isidingo ukuthi kumele ukuthi kwakheke umbutho ungasashiwo uzokwazi ukubambisa imibutho ekhona imibutho yezwe umbutho wamaphoyisa umbutho wamasosha kutholakala iy'ngane emphakathini nabantu bomphakathi abayimisele ukuthi bayakwazi ukuthi beyongena embuthweni kodwa sasiduse kakhulu ukuthi kube ziy'ngane ey'phuma kwa-matric zikwazi ukuthi ziyongena kulo mbutho mhlawumbe iminyaka emibili emva kwalokho uma zingene kulo mbutho ziyothola umfundazo wokuthi ziqhubeke ngey'fundo zazo eyunivesithi uma ukuthi kodwa zingene kulo mbutho kodwa ngicabanga ukuthi kuseyizinhlelo lezo okusazoqhutshekwa nazo ngoba siyafisa ukuthi ungabi umbutho nje wokuthi ungokuvikela sifisa ukuthi ube umbutho la iy'mpilo zabantu ziyakwazi ukuthi ziqhubeke ziye phambili bafunde ama-skills khona laphana kwi-training abayokwazi ukuthi umuntu impilo yakhe yonke akwazi ukuthi aphile ngale nto ungasho ukuthi uphila ngokuphatha isagile nemvubu nenduku nesibhamu hlanganeza yahleka inkanyafo wami mina awanginasho esilokhu ngiphatha yona imvubu lena kuyimpilo kumele ngikwenze cha kodwa nje mina besile uhlelo lweni ngithokoza kakhulu umntwana ukuthi olusukumele lolu hlelo ngoba akekho okade esaqhubeka nayo kanti nanti uhlelo lusasekhona lumile okumele ukuthi uma ukuthi lusasekhona akuqhutshekwe nalo lukhule ngoba khona la kumele ukuthi siqale khona ukuthi ngibusisile kumntwana ukuthi cha Mageba asiqhubeke noma ngingalwazi kahle ngoba ngisebenzile kakhulu mina noMdlokombane ey'ntweni ey'ningi kodwa ayi kulolu hlelo kangingenanga kakhulu ube ngithuma nje emakhosini isikhathi esiningi uMdlokombane nakubahlobo bakhe ney'ndawo-ke ey'ngamazwe angaphandle naphesheya kanjalo yingakho ukuhlala kwami esihlalweni ngifuna ukuthi ngakhele isizwe sakwaZulu ubuhlobo obuhle ngaphandle ngoba nibonile-ke ngilokhu ngihamba amazwe aphesheya kanjalo ngoba ngiyoqinisa ubudlelwane ukuze sikwazi ngoba asikwazi ukuphila asiphili isodwa kulo mhlaba siphila nezinye izizwe ey'kholelwayo esizweni sikaZulu ukuthi uma singenza ubudlelwane nokuvumelwane nesizwe sikaZulu singakwazi ukuthi kube khona ukuphilisana lokho nabesilo kuzonikeza nje udoloqina ukuthi uhlelo lwenu luzoqhubeka ngaphansi komntwana ngaphansi kwe-ofisi lengonyama elikhona la ekhaya ngoba abaningi bayakwazi ukuthi kwakuyindawo le ukuthi ingonyama ikwazi ukuthi kuheheke umphakathi wala kodwa sesiyiphendule abangama-ofisi ngoba esihlala
bayela sabona hlangaleyo ukuthi indlu iyalimala kanti yaba yisipho abanibona-ke engathi iyaphila yonke into izokwenzelwa la ngajabula kakhulu nomntwana esimtholela indawo yakhe khona lapha ekhaya yokusebenza ngoba isigodlo sasemashobeni nina besile sekuyi-central point i-national point yesizwe sikazulu konke kuzokwenza kuningi kusazokwenzeka kulesi isikolo kusazokwakhiwa iy'bhedlela kusazokwakhiwa amaklinikhi kusazokwakhiwa amalab abantu lokhu befika nje ngoba sabuka ukuthi umlombani ufike wakha la kulo mphakathi kwakhiwa isikolo sakwakhanda ngoba sasibuka ukuthi lo mphakathi uthi uma ubheka izwe lonke lakwaZulu iwona mphakathi ontula kakhulu nofuthi wawunganakiwe manje ukhumbula kahle nje ngiyababona abaningi ongikhule nabo hlangaleyo iy'ndawo ey'ningi ngithole itiyela thina selithola manje itiyela thina bekuhanjwa lapha ematsheni manje uyabona ukuthi akusizanga umdlokombane wafika wasakha kwaba yilo 40 years kwaba khona umehluko omncane ngabona ukuthi awu lokho bezama ukwenziwa ubaba kulo mphakathi lo ontulayo ayi angiphinde nami ngakhe khona la kulo mphakathi ukuze kuqhubeke ngoba umehluko siwubone kancane kwaba khona-ke iy'nkinga-ke ngiyabonga umphakathi wasempakamo ukuthi ningamukele ngeke siye emlandweni wenu nesile sidala kodwa ngiyabonga nje ukuthi ningamukele ngizobambisana nani ngoba kuningi lesi sigodlo sasemashobeni sekuyisona themba leni lokugcina kufanele ukuthi silisebenzise bayakhala abantu kaNongoma isilo singesakwaNongoma thatha into yethu sihlala nkosi siyolibeka ophongolo cha umzowodwa ligceke lothiwa ngalokho uyosele sibambisene nomasipala wasophongolo lapha ekhaya idingo kusekhaya la ngifuna ukunazisa lokho ngingabulawa indlala nize lapha ekhaya ngithola ukudla khona iy'nkinga nize lapha ekhaya sasekwanongoma ngiyathokoza nabesizwe thokoza kakhulu amakhosi ngibona manje inkosi khona sisizwe ngithokoze kakhulu umhlangano nenkosi manje ngiyathokoza